Іще 2014 року перед виберанками за Національний совіт і національних меншинов, у тиму котрі творили Михайло Simunović, Ivan Sabadož i Boris Varga, jak hlavni i odvičateljni redaktor, napravili pravilnik o provadzenju tih viberankov, kotriše primenjoval i 2018 roku. U čaše dok bula u výrobku republična medijska strategija i segment za nacionalni menšini, ruske slovo bul perši medij, kotri mal dajaki počatki za pravenje jednoho profesijnoho internoho etičnoho kodeksu. OEBS, jedno z nezávislých društvo novinárov, potrimali jeden taký pilot projekt i on się z mieszkajším dňom i s podpisovaním zaokružil. Toto co bardzo ważne, to, že Nacionalni sovjet nacionalnih menšinov naisce ukázal visoki demokratski kapaciteti i porihtanost na jednu dozretost, že bi rozumel keľo vážne mac u jednej zajednici javni servis, drukovani elektronski javni servis, koji bude všetkých hraždanoh, to še su informovať po rusky, na ruskim jaziku. Od teraz ruske slovo bude primenjovať novi standardi u profesijnih kvalifikacijoh, ktorí prinešu odredzenu nezavisnosť. Ruske slovo madzeku, mi seme, máme tým, znači má i nacionalni sovjet, mi máme tým, že by sme i druhým ne možeš povedati ukazali im, ali upucali jak mi to rešili. Znači, podeljali z njima iskustvo, know-how, jak mi to porobili, s tim, že OEBS i nezavisne društvo novinarov, keď bi ostalo jak poštrednik medzi druhima, či to medijami, či to nacionalnima sovitami, i rahujeme, že u šljedujúcim roku še ta ideja i tot projekt bude širic. U predluženju členi odboru za informovanje Nacionalnog sovitu Rusnacoh našim medijom podzeljeli eksterni hard diski, že bi pomogli robotu u 2020 roku.